Yes, reka nkomeze kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza abakunzi ba Bridge Sport. Twagarutse nanone muri update z'uyu munsi. Uyu munsi reka duhere mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko ejo ku mugoroba w'ejo bakoze imyitozo ya mbere bagaruka mu myitozo. Abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bagarutse mu myitozo, harimo Nsabimana Aimable yaragarutse mu myitozo, ndetse ku munsi w'ejo umukinnyi Youssef Lab nawe yakoze imyitozo. Ku munsi w'ejo abatarakoze imyitozo ni abakinnyi bari mu makipe y'ibihugu, harimo Rwatubyaye Abdul, harimo Arise Rumogo, ndetse Isaac Mitima ndetse na Keve Muhire. Abo bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Aruna Musa Majarewa ndetse na Emmanuel Mvuyekure Manu, aba bari mu ikipe y'igihugu y'Intamba, ni ikipe y'igihugu y'u Burundi. Abatarakoze imyitozo rero kubera ibibazo by'uburwayi ndetse n'ibindi bibazo basanzwe bafite mu ikipe, harimo Haji Iraguha, Rashid Kalisa, harimo Musa Eseno ndetse na Akbar Eid Mugadam. Abo nibo batakoze imyitozo ku munsi w'ejo. Muri Rayon Sport hariya mu Nzove rero umukinnyi witwa Youssef Lab yakoze imyitozo cyane, ndetse ngo aza kugaragazamo ingufu zidasanzwe, aza kugaragazamo ubuhanga ndetse n'ibindi byose bikenerwa ku mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, byaje gutuma mu ikipe ya Rayon Sport staff technique yegera ubuyobozi, bababwira ko byaba byiza babaye baretse kumutanga, ndetse ko yagaragaje urwego ruhambaye cyane rw'umukinnyi bakomeza kwifashisha. Muri make staff technique yavuze ko baba baretse kwirasa mu kirenge, kuko uyu mukinnyi babonye ko akomeje ku rwego ariho bashobora kuba bamukenera mu ikipe ya Rayon Sport. Youssef Lab rero yavuganaga n'ikipe ya Gorilla, byavugaga ko agiye kuyerekezamo muri ku kwezi kugira ngo asoze ino shampiyona, ariko urwego yagaragaje ku munsi w'ejo bagitangira imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport byatumye staff technique ijya mu nzira ebyiri, ikaba ikomeje kumurebera hafi, bakomeje gucungira hafi niba arakomeza kuri uru rwego, bakaba baba baretse kumutanga. Nanone mu ikipe ya Rayon Sport hari kuvugwamo umwataka ugomba kuza muri ikipe ya Rayon Sport muri uko kwa mbere, ni rutayizamu w'umukongomani bamwita Fermin Mumbere Ndombe. Uyu nguyu agomba gusinya muri Murera muri uku kwezi, muri transfer window igiye kuza. Uyu mugabo afite imyaka 29, yanyuze mu makipe atandukanye, harimo AS Vita Club niho bamumenye cyane, yagiye kandi yakinnye mu ikipe ya Toulouse, ndetse uyu mukinnyi yaje gukina naho na Ruvumbu, akaba ariyo mpamvu iyi kipe ya Rayon Sport yumva yamuzana hano akaza gufatanya na mugenzi we Ruvumbu Eritinzinga hariya mu ikipe ya Rayon Sport, bakareba ko bakomeza kugenda bitwara neza. Uwo ni umwataka uvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ku rundi ruhande mu ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yaje gushyira hanze itangazo ry'ubutumire mu nama y'inteko rusange idasanzwe mu muryango wa Kiyovu Sport Association. Iyi baruwa yashyizwe hanze n'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport. Ibaruwa iragira iti: Bwana Madamu munyamuryango wa Kiyovu Sport Association, tunejejwe no kubatumira mu nama y'inteko rusange idasanzwe izabera mu cyumba cy'inama cya Hotel Sherando ku itariki 19 Ugushyingo 2023 guhera saa 8 z'amanywa. Ku murongo w'ibyigwa muri iyi inama harimo gusuzuma no gufatira hamwe ibyemezo ku birebana n'imicungire y'ibikorwa bya Kiyovu Sport, ndetse ibikorwa byari biri muri Kiyovu Sport Company Limited, no gushakira hamwe ingamba zadufasha gukemura ibibazo biri muri ekipe yacu mu gihe kiri imbere. Mugira amahoro, bikorewe i Kigali ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 2023. Umukono washyizweho na Ndorimana Jean François Regis, ni perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport. Iyi baruwa rero yaje ku gicamunsi cy'ejo atumira abanyamuryango, hanyuma ibibazo biri muri Kiyovu Sport. Iyi baruwa yaje gukurikirwa n'ibibazo byinshi bitandukanye biri mu ikipe ya Kiyovu Sport. Bivugwa ko mu ikipe ya Kiyovu Sport harimo ibibazo byinshi. Imyitozo yasubukuwe ku munsi w'ejo ku mugoroba muri Kiyovu Sport.
abakinnyi batandatu bonyine mu ikipe yose nibo bagaragaye mu myitozo. Abakinnyi batandatu bonyine bagaragaye mu myitozo y'ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma abakinnyi batandatu bamaze kugaragara mu ikipe ya Kiyovu Sport nibo bonyine umutoza Petros Kukwas ntiyigeze uyu mutoza biri kuvugwa ko yamaze gusezera iyi kipe nyuma yuko yaje gutangaza amagambo akomeye mu minsi yashize avuga ko byamutunguye kubona ikipe ibayeho muri buriya buzima. Umutoza umwungirije we yamaze gusubira i Bugande, urumva ko bikomeye. Umutoza wa fitness niwe wenyine wakoresheje imyitozo ku munsi w'ejo. Ubwo Petros Kukwas ntiyari ahari, wari umwungirije nawe ntahari, yamaze gusubira i Bugande. Umutoza wa fitness niwe wakoresheje imyitozo muri ikipe ya Kiyovu Sport. Urumva ko muri Kiyovu Sport ntago byoroshye cyane. Imyitozo yakomezaga ku munsi w'ejo, bivuze ko iyi kipe ya Kiyovu Sport iri gushaka gukora inama y'inteko rusange kugira ngo bige kuri ibi bibazo byose bagiye bafite. Navuga ko Ndorimana Jean François Regis. Hanyuma Amavubi bari kwitegura, uyu ni wo munsi wa nyuma w'imyitozo Amavubi agomba kugira ku itariki 14 n'uyu munsi, kuko ku munsi w'ejo ku itariki 15 ruzaba rwambikanye hagati y'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Zimbabwe yamaze no kugera mu Rwanda. Mu Mavubi rero harimo abakinnyi bakomeje imyitozo baturutse hanze y'igihugu. Harimo nk'uyu muhungu mushyashya bamwita Yves Hendricks. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Molenbeek. Uyu nguyu rero akaba akomeje imyitozo, muramubona cyane, ni umusore w'imisatsi myinshi. Hanyuma Simomana Patrick Papi ni umusore w'ikipe ya Gor Mahia, nawe akomeje imyitozo. Hanyuma Hakim Sahab ni umusore wa Eniyo Saint-Gilloise. Uyu nguyu nawe akomeje gukora imyitozo mu ikipe y'igihugu Amavubi. Manzi Thierry ni umusore wa Al Ahly Tripoli ndetse na Fiacre bakomeje nabo imyitozo muri ikipe y'igihugu Amavubi. Ku mugoroba w'ejo nibwo twamenye inkuru yuko umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bakina ku mugabane w'i Burayi ndetse akaba ari kwitwara neza, bamwita Maxime Wensins. Uyu ni umukinnyi wa Union Saint-Gilloise iyoboye shampiyona mu gihugu cy'Ububirigi. Uyu rero nawe ku mugoroba w'ejo yageze mu Rwanda, aho agiye kwifatanya na bagenzi be mu guhatana. Uyu nguyu ashobora kuzagaragara ku mukino wa South Africa kuko yaraye ageze mu Rwanda ku mugoroba w'ejo. Aho ni mu ikipe y'igihugu Amavubi. Mu Mavubi nuko bimeze. Hanyuma tunyarukiye hirya gatoya muri Afurika, umusore w'umunyanigeria Victor Osimhen ejo yaganiraga na mwene wabo w'umunyanigeria nawe ni Michael Obi Mikel. Uyu baganiraga, uyu rero Victor Osimhen yavuze ko mu magambo ye yatangaje ko akiri umwana yarafite jezi y'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester United. Bivuga ko uyu Victor Osimhen ashobora gusohoka mu ikipe ya Napoli kubera ko afitanye ibibazo n'ubuyobozi bw'iyi kipe. Abantu rero bakaba bakomeje kwibaza igihugu yakwerekezamo. Bivuze ko aramutse agiye mu Bwongereza yaba yajya mu makipe abiri yakundaga kera akiri mutoya, ariyo kipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester United. Cesc Fabregas muramuzi cyane, yamaze igihe kinini yakiniye ikipe ya Arsenal ndetse yaje gutwara ibikombe byinshi mu ikipe ya Chelsea. Uyu rero aherutse gusezera umupira w'amaguru. Uyu Cesc Fabregas rero yaje kubona ikipe imugira umutoza, ni ikipe yitwa Como FC, ni ikipe yo muri mu Butaliyani muri Serie B. Uyu mugabo rero akaba ariho agiye gutangirira kariyeri ye y'ubutoza. Cesc Fabregas akaba agiye gutangira muri ino kipe agerageza kwitoza no kwizamura muri Italian Serie A kuko ikina muri Serie B, ni Como FC. Uyu mugabo rero bakaba bamugira icyizere, bakaba bagiye kumuha ino kipe. Ku mugoroba w'ejo nanone, ku mugoroba w'ejo Adidas, uruganda rwa Adidas ku bufatanye rufitanye n'amakipe agiye atandukanye y'ibihugu, ku mugoroba w'ejo rero bashyize ahagaragara imyambaro mishyashya bakoreye amakipe y'ibihugu agiye atandukanye. Ni imyambaro iri classique, ni imyambaro imeze neza ariko igaragazamo irimo design y'iminsi yashize. Nk'ikipe y'igihugu ya Argentine bayikoreye imyambaro myiza cyane isa nk'iyo bambaraga mu mikino y'igikombe cy'isi muri 94. Messi yagaragaye ayambaye
yitwaye neza ari guserukana n'ikipe ya Argentine umwambaro mwiza wa Adidas. Mu gihugu cy'Ubwongereza bamwita Gareth Southgate, uyu ni umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, yaje guhamagara abandi bakinnyi baza gusimbura abavunitse mu ikipe y'igihugu, ndetse baza kugaragaramo amazina mato cyane y'abasore bakiri bato bari kwitwara neza, harimo Cole Palmer, uyu nguyu ari kwitwara neza mu ikipe ya Chelsea. Hanyuma Ezri Konsa nawe yamuhamagaye, ndetse na Rico Lewis bagomba kuza kujoininga abandi mu ikipe y'igihugu. Reka dusoreze gatoya mu ikipe ya Manchester United. Ejo habaye umuhango wo gushyingura Sir Bobby Charlton. Uyu ni umugabo w'umunyabigwi mu gihugu cy'Ubwongereza, yakiniye ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Yitabye Imana rero ejo nibwo habaye umuhango wo kumushyingura mu cyubahiro hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Abakinnyi rero bahagarariye ikipe ya Manchester United harimo former captain ni Harry Maguire, yaje kugaragara muri uno muhango, ndetse na mugenzi we Luke Shaw. Abo ni Abongereza baje kugaragara muri uno muhango wo gushyingura umunyabigwi wabo Sir Bobby Charlton. Nuko bimeze rero mu ikipe ya Manchester United, bivuze ko bagiye guhita bitabira rendezvous z'amakipe y'ibihugu, bakazagaruka ku itariki 25 ubwo shampiyona izaba yongeye gukomeza. Reka mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze kubana natwe hano kuri Bridge Sport. Turakomeza kukugezaho amakuru agiye atandukanye uko amasaha agenda akomeza kwicuma. Mukomeze kubana natwe kandi mukomeze kugira ibihe byiza, turabashimiye cyane.